Tasjun Romanos capítulo 7, lectura tatzeltal. Te bitila iskoplal, te nuhpinele hichayal, tesjun Diose. Kermanotak, ana ohikstohol te bitil iskoplal te mantalile, soka na ohik te mandalil te hanash ayip tas tohol te ansvinik, te hayeb kal kushul tak inale. Hichbitil te ans te nuhpinemishe, ay tasventa te mantalil te hayeb kal kushul tak inal sok tes mamlale. Hauk meto, te meyashlah tes mamlale, hich kolishta libre yuun a te mantalile. Yan te me kushul tot smamlal ate ya yiks basok te yan vinike, ayishta mulve habi, hauk meto, te melah tes mamalale, hich hilishta libre yuuna te mantalile, hich mayuk tamulve, te meyashnuhpin sok te yan vinike. Kermanutak, hananish hich te haeshe, te hunk oemesh soks bak etal te Kristoe, lahemeshish yuun te mantalile, hich meya yuuninesh te yane, habi ha te Kristoe. Te chakustal tabay te anima etike, svente yuun hich meyashtunesh yuun te Diose. Melel tik alal ayotik ta sventa nash te bak etaltike, te mandalil las te bohtik hachel, te muliletik te yesmulans pasel te bak etaltike. Hich yuun te sit yayak ha te lahele. Yanta ora to, libre ayotikish tas venta te mantalil, te bitila hemotik tas venta Hichiun, ya me kahbahtik ta abatinel yuun te yachil mantalil, yuun te espiritue. Maha okish tas venta te poko mantalil, te tsibubil hilele. Te mulil te ay te kotantike. Bila yakaltik yuun hiche, mulil bal te mantalile, mahichuk hauk meto, te manchuk ayuk te mantalile, malah na te bila a te mulil te hichuke. Malah na te me mulil te biktal o tanil, te manchuk layal ta hamal te mantalil te mamesh bikta habotan te shie. Hauk meto, te mulile la yich shan yip yuun te mandalile. Hich las tihbon hachel, bayal ta chaf biktal o tanil. Melel te manchuk ayuk te mandalile, lahem te mulil te hichuke. Ay kaal te mayuk skoplal ta kotan te mandalile. Hauk meto, te kalal tal te mandalile, kushin shan lakay te mulile. Hich lahon yuun. Hich te mantalil te skoplal yak kushinukone, hala yak onta lahel. Melel te mulile, la yichan yip yuun te mantalile. Las lo layon, hich la yak onta lahel. Hich yuun te mantalile, chultes bilta melel stukel, toh ay sok buen lex stukel. Yuun bal ha layak onta lahel te bilaleke, mahichuk te bila layak onta lahele, ha stukel te mulile. Te chikanta ilel a te mulil te malekuke. Mele layak onta lahel tas venta te bilaleke. Sok tas venta te mandalile, chikna te mero amen tek Hashem toshan te mulile. Melel na ohtik stohol te ha yuun Dios te mandalile, yan te hoone, chich bak etonash, mosoil bilon yuun te mulile. Melel te bilayah pase, makwemuk te kotan. Melel mahaok yah pas te bilalek yaskan te kotane. Ha yash bah pas te bilaya yilay te kotane.
te bilamaj k'an yajpasej ja' yajpas, jich yajnas tojol te b'it'il lek te mantalile', jich majo'okon tukel te yajpas te bila' amenej. Ja' yaspas te molil te ay te ko'tanej, na'os tojol te ma'yukyutzil te b'ak'etalej, max nain teyaj te bilalekej, melel jich ko'tan yajpas te bilalekej, ja'ok me'toj max ju'ku'un spasel, melel maja'ok yajpas te bilalek te yask'an ko'tan te yajpasej. Ja' yaxb'ajpas te bila' amen te mask'an ko'tan te yajpasej. Jich yu'un te b'it'il yajpas te bila' mask'an ko'tan yajpasej, jich majo'okon te yajpasej. Ja' yaspas te molil te naynem te ko'tanej, jich yu'un te k'alal ja' yajk'an yajpas te bilalekej, ja' nax ay ta ko'tan yan mantalil ja' te molil te ay te ko'tanej. Te mero yutil te ko'tanej, b'inax ko'tan yu'un te mantalil yu'un te Diosej. Ja'ok me'toj ay yan mantalil te ay taj b'ak'etalej. Teskontlo'ines b'asok te mantalil te ay te yutil te ko'tanej, ja'b'i ja' tes smosoynej b'on b'ak'etal te mantalil yu'un te molilej. Ob'ol b'ay yu'un yakay, mach'aj xju'yaskoltayon te b'ak'etal te yak'on talajelej. Ob'ol b'ay yu'un yakay, mach'aj yaxju'yaskoltayon te b'ak'etal te yayak'on talajelej. Vokol a'yalb'en te Diosej, te ja' laskoltayon tasben ta te kajwaltik Jesucristoj, jich yu'un te jo'onej, nopoj ta ko'tan te yajch'umb'ey smantal te Diosej, yan te b'ak'etalej ja' yaxch'umb'ey smantal te molilej. Ja'toxan tayan vuelta ich'as patojij b'ala'wotan, ja'at te ya'b'ais tojol texch'ulk'op te Diosej.